wazalendo watukufu wa Komori, mesilamu mbabanu mjundao, tusana salamu hujuyahanyu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sikuwa lelo inu urijabanu haukanga bondongo ratu yelewa zindongo ikaundo zifanyishi hao harumwensi hatu haurambe zindongo ikaundo zifanyishi hao harumwe mahakama ya hatu harumwe hifadhi ya hatu wakomori garanzori jibulwa hauruzisiwa harumwe hadisilo bana ebanu ezajirindi juzi rulili wa mwananyasi wa shimkazi ikao oamuua wa parihaniha mwananyasi journalisti ya bilisi haonesa video ila baundu ngabo wandu wambao kana harungo wanai mwananyasi Karimu haretewa osuku ila wojioni hapuliliwa ebanu hadisi aningaranzori benuliwe hadisi mnofu ilona Karimu mwananyasi journalista bilisi yarudi yaretewa ya loho gendarmerie hata haba haretewa rangu siji ila rangu juzi ngewe gendarmerie hata habasa yabo aningaranzori uzirijibulwa ebanu le suala hakika Mwenyezi Mungu ya sababisha Karimu ya loho gendarmerie ya loho haruma utabifu eli nusuala hindi katuyelewa bakomori ukainu hatwari nziro ukalelo kweli mwana mkomori ujoka uonesa izwe kaundo za ajiri harumwensi yahe mwanadamu Mungu habisiwa hende hafungwa mimi rahansu yelewa harumale suala linu ndo kweli hukaya engeba no mwana nyasi Karimu hende volo hende hambanga bo mundu ya ulwaya ija ipari hani hokana zina ndongoza ndabo awabe Serjono kana kweli Karimu afanya ha transfer message nai sha emru ha ulwaya wakomori wansi pia wajua kana emru ha ulwaya o wandu wa parisiwa ebanu Karimu harende ebanu harumundu hajujuzisa ebanu harumale suala linu la ho wandu wa kwenda wende wafanye misoria ebanu Karimu hatsanga ebanu Karimu de yaone sasenzia ikera ngujuzi Karimu nge hope gendarmerie jumo so tambishiwa jumo so dhulumishiwa ala kulli hali tiyaki ebanu mahakama Komori ebanu hifadhi ya daula ngamjojo uranso wandu wa violo ana o wandu wa ongo agendao ngamjojua wandu wa ruahitswa warudie lera ndiyo wiyo wajihunde honziani ngwa agendao shasi sirambao kana haki zendogo ikao dwezirendowe mwana mkomori ngarendorende rafungwa ende daraja ya waswili harumansi hamanda inu ngamsikiti hombabi bandu ya majurnalisti ikao do wana nyakarimu haruma suala hamanda linu kamjali jusi za maonesa ya ukemwana nyasi ngutabiho haukale lode mwana nyasi Karimu ngeho gendarmerie rangu juzi hasibabu de deba inu karanzori juwe kwezi mahakama ya Komori ebanu Karimu harende ebanu Karimu hatsanga kamkaradhi batside hali inu hokamana mkomori ya jorongowa yaonesa ezenda nai yaonesa ze problemu ikaundo za jiri harumansi mwanadamu wonga mtoto humrenga mwende mwamlaze haruma kojo ala kuli hali mwananyasi Karimu mwamba harongwa nai mumareta sukushetendo shafanyishia mumpulilia bojioni ebanu harudi haka haretewa ikera ngujuzi ngo gendarmerie ngutsola la kojo na madzi ala hakika Mwenyezi Mungu nsi haki ebanu nyinyi nga mwanzao ritsirongo we rambekao rambezwe kaundo zijirio rambao no ala kulli hali tijao thumma tijao hakale suala linumduka sujomri ya lambeje
mruka tujua mruya lambejele swala linu la karimu ya mwananyasa bilisi mruka tujua mruya mbeje hauka emru haulwaya wakomori waonoka haulwaya hifadhi mju hamreshersho wandu wao mwaparisa ngia hapo sendrabonda zi ebanu karimu harende ebanu esajiri hindi inu hatu haribwa komori hatide hali singarambao ekasisi henar johamba si jomombani msiparo jamnirenge mnibe hajandarmeri ekati kansi vanu tifanya video ke jamjibia ni bodaula na mpwele jeshi litsojali nremebali vanu linsamba zishaitwa msinifunge prizo tena na mnireme mzinga banga mihalali shahinu daibinu okakweli mwana mkomori yakeka juhambeza ajiri harumansi inu hatwari nziro ebanu karimu harende hakika Mwenyezi Mungu okakweli rangu juzi ya wenge gendarmerie ngula lokojo na madzi inzi haki inuti haki mimi njaka usijua kwa kango gendarmerie mimi siku ya rengwa sifanya elema simpara hanambiokana hapuliliwa ranzinda yabo karjaparana shale lonso jatsi ruditsa mbiokana kari mungo gendarmerie rangu juzi hai ebanu esajiri hindi de hadisi ndai ashati de namna yinu si de namna yinu vanure nuvo tijau ekere nuvo yakauja ibakishe harume mbaye zinu ndo kangwa konsi ujumo tsodhulumu wakomori ne maranye wakomori tijau bakomori ebanu mwananyasi karimwa bilisizo ya hambandazi hawizo ya mbandra bondazi ya uke mwananyasi mumkasi kajaralo hitwa kajaulwaya haulwaya gendarmerie msaho wandu wao mmaparisa ngebanu karimu harende ani namrabia omnofu hakika Mwenyezi Mungu garanzori juwe ebanu karimu ha participe harumwe mafujari wanu haubanu karimu hapa atsanga hindi wakomori mru na juzise bainu hatwari nziro inu hatwari nziro haukabano kale lwetsendetse fanya elema ikawe elema inungiyo ya nrabu kabatsi mru ya koza kabatsi mru ya hafa tijatsi heya banu tsamba ukana volo hau haduja ngabo mru ya tsinzwa tijabanu tsizamba yawetsuka ani nganzawe kanga mwendo nende na fungwa ndeka kweli kabajabira aksio shakweli ngabo mru ya tsinzwa haduja reka hafure kaka jafai mru hatsinzwa ebanu nyinga mfikiro ka ufahindri ebanu nyida ula mkaulinda hufa jumaula na mreleze basi rakartuelewa hakika Mwenyezi Mungu kartuelewa indensi hatu vanu karina ujua ridaze karina ujua rike karamba rimwabia nukanga mdwa ujua mrifanyezo mdoka anza mrifanye sha mtidori funga na mtoja mreme mzinga vanu poda haju vanu hatide halinu waninga mwanzori kendau kamtsushindwa ribambendu rahala kamtsuanza rizambe kamtsushindwa ribamba majira rahanwa kamtsuanza rizambe kamtsuri nikamwenjera uniha kamtsuanza rizambe ebanu dabo mlomba hakika Mwenyezi Mungu vanu dabo mlomba vanushinu tsiteya ijake mrenge mbuzi mzitapa sheni sitsi mbuzi za hanyu wala sitsi magonzi ya hanyu si wanadamu hamandanyi vanuze bamwa kansili koli zode zepara kansili koli sha Mwenyezi Mungu hamandanyi nyide mjau mjemdhulumu yensi ya komori yabo ala kulli hali tsidi halini garambao mahakama komori jeshi la komori ala kulli hali na mkansi mbimi soba nuba lo haki
kamna ujua mrengo wandu wa violeo wanatiti mwapulilie ne warwa hitwa halafu wandu hamada siri zamba mwambia ringa mwendu mwende mwarifunge haumrambie kainu raji mlonio madama kwa mru dhamana wada ula juzi jana lelo yatsu nyalaru mosi esi yoyo prizo yatsu kakaru mosi yoyo prizo ebanu inu heni ebanu inu raji eshinu hindi anamrambie kwesi watukufu soka ujabanu njeni birlie mbabi wa msiba mziro uundawe mwananyasi karimu haukati haki ala kulli hali thumma ti haki haukamrungu juziso thumma mrungu jelezo ezi nusajiri indi ainu hadisi ndai kerangu karimu ya bukweli ingo gendarmerie rangu juzi nge haru matabu esa sababisha indi ewo nge kwezi watukufu wa Komori ngamumlahoni banu haukanjaka na mada itumbi inyinji shanso kojani wanese masikitifu ya hemanama karimu ombabahanu ikawondo yaliyo haukaya zinu mintu jua mkomori mru hajoka hambana mnaji ewo nge ngamumlahoni heze ntosa za salamu za hangu naambe mfomonti njema hasonti pia duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu jorivukisha insha Allah henti hatu vanikao doya waswili za jamaa pia salam asantun marhaba menji.